Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Shibanda ban wanra dakajuk jing start ka bathemai hagaban itho yaki sap jong ki Khynnah haki jing Ïalehkai bapher ka ken hun jong ka H10 ka banari Australia kalawan shakane ka nongba ban pen I yaki Tiar kitar ka juk Mynta kane ka ken hun hapo ka jing lam uyan Campbell ubalong urang Ïalehkai barim jong ka triple jump haka Olympic kala persyang ban tes wa yaki Tiar kitar ka juk Mynta haga pratrik unaitung hanong ba shalong Hashwa bakan lecha Maukerwan, Southwest Khasi Hills District, Hakasngi Kababun. Nagabenta ban Khmih Bniah yakumbalai spasan Ngut ki Khynnah Ïalehkai. Kanika ken huan kan pendep yakanika jing Khmih Bniah, habarok khat artli ki district jongka jella. Bad haba khenlang kendon Haduh Henry Hajar Ngut ki Khynnah ki ban Shah Khmih Bniah lengba ki Tiar kitar ka juk Mynta. Yakanika jing wan katika ken huan na Australia shakanika nongba. La kershan dakatana Ïalehkai jongka sarkar jella. Kumba kalong Mynta ka jilla kala juk pendan kam daka juk kabarim haga bala shujiet tang daki coach yaki Khynnah Ïalehkai lengba ki jing persyang bala juk penlong. Henry Mynta ka kenti lahap ban pendan kam daki Tiar kitar ka juk bathemai. Nagabenta ban itho yaki sap baken sai jong ki Khynnah Ïalehkai bat kanu ka jing Ïalehkai ka baki kham khlan. Good. And fast out through the gate. Good. Well done. Kanika program taksi ketika baki kita dry run, kemudian kita tes ya Tiar kita bawan na Australia. Kanika program kebangi angka talent identification, mo kebangi liwat ya kisap dah kajing start jangka pertim ta. Hari ni tes kita sautuli kontes, kemudian kawai kita mare ya Khynnah arpomita. Bandara ki long hapo akalai second bagi cross itu ka arpomita kemudian ki sabatai susu ki khamjit karpang kita ba hapo lai second don sigiri ki ba kin hamare ka 10 meter ladder run kita ka don la jong ka kom khain jongki mata ki don saka kompas drill tu bujule hapo football ni don la jong kom le analysis ni tu maka basau ko tes kali vertical jump nak jump hakanika karpet badminton yathu ongba na kites barim shamba mataksi na paling gini Khynnah ki volunteer ban yarap ki ban lek begini mata bershuna don Khynnah ki bla improve di Khynnah ki mo volunteer taksi ni don kata ka bor kenti makam pula toh kata ni saya akan hadir Henry kita sautuli tes kanika program la karshan dari Department of Sports and Youth Affairs na ikulay yo Honorable Chief Minister kontrak sama untuk Pak Batidor Indo Sports Minister kita menjur ban sedang gini ke program kanika thong galong ba ka sarkar ka don jing angnu kumju bat ka Meghalaya State Olympic Association kumru bat sei ki sap benala te boros kata tinggi le dah kaju hukum nyawan te kadang kaju orang jong instant la de piwat ni sab ha kaju hukum juat boros kata ka result kan hukum ju te ha pren kaju kan sarkar kan disui bat Department of Sports kila menjur tongil persang no dah kan jing start kabuan lagi di nak jing ajmut ni Olympian badan taksi Ujian Campbell budai si benta jong ka we ka company ko katengka ka group kemudian ka H10 ka bayarap ya ki mo ki vi boker ki bodon kam ban no bonwa ki sap kakum kecing patai begini gelong ba ladang ini ban yakran kumno ban sei ki sap ni de ban don shwa ya ka data
kemut ke kerteng, karta, ke singka, but hakini something das kita di digital equipment sampai ke iu tamu macam pimat along digital dan di kamera nombor yang mare tik di millisecond di yo nomor ki ong wada ka olympic senta mare di job diram di millisecond so nimla asu ban le de tu ka ban jule insyamu de ka stopwatch nomor ka don human error te gani ndak kilate ya gani ka soka kalamang ya ka kani ka program ini bagi bende aman di district kumbasan sepak ngut di Khmih san sepak ngut di Khmih school vengkat ki player jong ki association Mynta vengkat dulu kat ni nak polis dan player ni dengan apa polis kat ni ngut nak honggat ingin sedang na Shah hamu keruat dak step fasting step kan sedang hamu keruat nang tu lah ka si sampai pak ni her syagaru cari rom garu barang tu min sang jaboro ki district but man dia tangi sa wan pak yang page ni Shah khasi baje ke districts in search ni jaga but na karpa no gitu ba dan ke sontra sports kila non pek igani ga yui igani te menta ka kini ndak kila dep ke program kan kut haka aku nyaw aku patri Julai kini kila ai ka katungka jing IHT juki ke long bahadian kila le ya kan ni ka anal ngila de test ini kumbah derhujan ikna ki ong kin sa ai ya ka analysis jongki ka report juki hapo arti ka bomut malumana kila aiksa yenga ba sarkar ba na ka handru huja lesi kini kumbah spa ne spa ngut kemudian di top 10 kena mo di top 10% di top 20% ki badon ka sap mo hakani ka kam hakini basic test hakini basic exercise namar ki ong lada khna undang tang ka speed ban mare to kumno kin mo ngin dur bun le ba ko football le ba ko ko ji ka kini ki ong ki ba ki perthai ki ba kini ki ri ju jok medal board ha Olympics kilaya da kan ni ku te ngasokan ban lesi lada shin ngasoban ong bakam jelam me khani lesi kan lo bunkom apren kan India lesi ban shim ka state olympic bagan le mugani mo ban te betangi tes ki Khmih school ki Khmih juga ki Ïalehkai juga sian tingila ru kamut kan mi ka analysis la bandan Khmih school uban kam tibet kacing step kan ai berkhoi banyu player Mynta nyimpat nang bentik te yo kami imnang bonong ti nasobon ong ba kami kai hakanu tu kaya rak mansei kita kinong kisap makarpak kalong limba kani kadita kemut kini kita kisau spa lai spa san spa ngut kibade ba tibuk tam kini kidi ba ni ki asyan ni dengan wa ni dengan nyakar ki kimi kpa juki kemut kimi kpa kitip ni berat kata ni rum cika sport ni rum na kajing snowman na jok banga sotonat ya kata yang rela datang ikran kunu bani medal pat kan ada de gowi pertai di kalong ka competition ko sirkai talaga pimpala ini basic exercise bakat ni di pimpa sini kata itu kalau baik sakoi naka jingya te lok jongi bekani group kalong ba kini nalor ka bang ibu athong ban peni di national player international bat Olympics mo ka thong jongi kalong atau donliti dia berproduce Olympian kadon tu sekolah gue ini begini ki le gani ka test na ka monta ki player ka la paunam ju pertai na monta ki team ju pertai do ke te gamut habak nile ka test lembah jungki kila bantegi kuno bah Australia ka speed kalong kumdo kena jungki belum kumdo te ki ong nila ru mentli gelti kuno bukan don exchange program mo ka shong hak soka mata kitu Khmih ki bla dep ye gani kamut enggak kita dep ka igalti ye ki kamu katakan untuk sebuah jikran kini untuk don keliti juki begitu pun don hak elite pathway program kabut jadi pun don hak program go pengarpan kini kiba la syajar mo denyo safpa sanspa kini gidi pun don no hak kawai ke program ke bakam kerpa lesi kin hap penrumi ki academy lesi gidi gustom kin hap yo kinja scholarship mo kini kelum ki ke go sakar ko konkret ai khnya ki jikran kini ki
Kila don lupa ke jete gini ki akademi jo ke partai. Mo buat Australia ni UK na lagi begini. Namar ki ong na fidon player berbit te ngin hab ya khay mo. Lesi kila layak ke ji kerani ke ji besau juki. Lesi ngilawan pha gini player namar naka sospa jar biang mi chispa. Jar biang chispa sampo. Jar biang sampo komot habakut yo spo. Ne arko. Jar yu top spo arko mi biang. Lesi samut. Mo kita sanmut ne ki laibut ne uwe bala kerpang kamut kini kidan gelinti kumno ban ra saka akademi mo soka kan Christian harta hukum ya kaban bu akademi ki world class academy mo kini ki Khmih world class academy hakaba ki coach hangta kinde ki bala pau pa ko pertai di kata kadi gelinti keba kini ki le kini giri Nakli Uni Uyan Campbell to Olympian di 1980 triple jumper la pengkenya ke world record. Nakli uangnya kapor bang pekre Olympics. Masya tes kapor juga sampul sama cuang yang cundan gini. Ni gidan digwi jet tes. Usah tes Haduh South Housing Chismi. South Housing Chismi. Di tes luar boleh bantip kahar ne kakio ni brio biang nem ke speed man kapor kadi kejo ne ke sulong pelas si gini yung ki ba ki check ya kapam ki check ya bubun ki de nasoba kadan kelti ke makinir ki exai lara hidon shisha kita ki sap bekerpang kadan kelti ki banra badia lara kesoka ke persian ke scholarship di dulu bakin di polis nun in shops nun kita ki jekang iban sel